Ang teleserye ng totoong buhay, Pinoy Big Brother, makita na sa GMA. Nagkahiusa ang Kapuso o Kapamilya executives. Anong report ni Mark Reggie Abella. After Unbreak My Heart og its showtime ug ang highest grossing Filipino film of all time, ang Hello Love Again, usa ka makasisayanong collab na usab ang gisilyuhan sa GMA Network ug ABS-CBN Studios. This time, mas mo level up ang longest running reality show sa nasod, ang Pinoy Big Brother na makita na sa GMA. Nung nag-breaking news, sobrang dami ng messages. Nagsasabi na sino yung mga gusto nila mapanood, sino gusto nila makita sa loob ng bahay ni Kuya. We commit to giving you a very exciting, compelling, fun, and enjoyable experience as we join forces, GMA and ABS-CBN. May pirma para sa GMA sila GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Senior Vice President for GMA Network Attorney Annette Gozon Valdez, samtang sa Kapamilya Network may pirma usab sila ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and CEO Carlo L. Katigbak, ug COO for Broadcast Maria Socorro V. Vidanes, ug President usab ang pipila ka opisyales sa Kapuso Network. Gituyok usab sa ABS-CBN executives ang GMA executive sa pipila kabahin sa bahay ni Kuya sama sa confession room. On its 20th year, mag-uban ang pipila ka sparkle artists o star magic talents alang sa mas gipadakong Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.